Veivutuni makatotolo. Kung isulat talento na kabango ko, balata kaya baka senga au na lako baka suryan. Kaya baka senga na Veivutuni ka na bos kinabi ko na kaluni kuwa. Kabango ko, au na lako baka suryan, sendi baka mermera. Au na lako baka suryan, ikaw nagay kau talabi na itutuni din na. Turagin na marama, torobogin na nalawa na karere bagay dundua. Ni sayali nararama ginamunya ko. Ni sayali nararama. Sana tu na buto-buto. Ni sa tu na buto-buto sa laga-laga na karon rin. Sa buto may na bunuot udok. Asino rin mga malab. Na-count rin daw sa sino rin. Sa nanganraban doon na din na, malakin na nabunong buto. Turagin na marama, kabago ko, kaya mga na sa ganibay buto ni, aw na lang ako baka suryan. Aw na lang ako yan, naiawas sa ganyan namak. Naiawas sa ganyan, bakilain na sa ganyan. Turagin na marama, dorobogin na nalawa. Nisa, buwas ang amikan na nakalunda taliraw. Boleh ka koyaw may namata ni katuma wala. Ken mabalo Jesus atu sartuwa na mata ni katuma. Ready santola na katuma na singa na sana lisumikino. Nimbara ni dhabuka no mo izamo e burubura. Nakala ng dalabaraw na mata mo mo reida na no midabaka. Na bune sorra tata ko na siti no ratabo dabo. Oilai na dabo rasarida. Rasarida na kamba lago sombukinan rano buka bagame. Raki na no se tigo ne dego nimbula ke nduro bono bina kan rokina tan ro be chiso ya dani tu rama no tabale devere era nan rokina na ya no to nanu mutu na kawa ka bitu mo ntuna sima ena tini mai ke kaki no kaya do na no wala tini ni kaka de mango rere baka na kanu kamuria nanu ni bola. Mamanda na lolo manikalo welo manikukina. Me tiko weekenda na ipokara ni alo sanangango tiko vetebita ni sabakila na nona ipalabala da salubudi koya na da. Sabakila o tebita na tangi aso ni alona ni samosi le bakila na yangona. His body felt the sorrow, the pain, the guilt of sin. Mebakana ngone ya kambiti tamana saya do sarebe. Bani buaka Isa na vale ni tama. Salubudi ko ba lebun nam bimbi ni balabala dasa baga dora nona baga nanda kuitamana balanga takana nona yawe ni balabala kede ni marauda ya do sara na banua sangani na maka me ado kina au kai baga vini na kame bakata ki tebita ngai baga na nanu leso tale o koya vitamana Isa vale ni tama au na ia ka leso vitamana e kai be kenda voltam sa ia ka leso vitamana. What a powerful illustration of repentance. He didn't only make a choice right there where the pigs are. He stood up and walked. Inward decision
demonstrated by an outward action. That's repentance. Listen, friends, you don't just repent just by confessing your sin and that's all, and go and do exactly the same tomorrow. Repentance is when you hate what you have done and turn away from it. The good news is this: there's no sin too big or too small that God cannot forgive. How great is our God. And you may be sitting here this morning, listening and watching by live stream today, and you feel the burden, the weight of sin. I have good news for you. God can still forgive you of your sin.